I pa svima ljudi, Ludi Gamer ovdje ljudi, danas igramo GTA 5 i bilo da je Franklin zasio na svirenu, a on svira kome? Meni? Da, svira ludom basketu. Sad idemo, ćemo se zabiti ovaj prokleti glupavi zidar. Ko ti dade vozačku? I još nam srednji prst. Će da pljačkamo. Ćuti! A jutro sad je zatvoreno. Dobro, ovdje je policija, svi ti osmije. Pravi sve pare. Šta ne još? Sve pare. Nemoj ga ubijat, sad ćemo davati. Sve pare. Nemoj ti men motherfucker. Pa sve ovo pare. Pare. Hešota smo mi smo njega hešota kad je nam dao pare. Da, nekakve pare. Ok. Sad idemo u naš zemporno. Ok. I sad nabegamo sa zempornom. Čestik. Ok, gdje sam sjel za glavu? Može fora ovdje me ne vidi. Vidite što. Ako budeš taki, vidjet ćete. Ako ne budeš po miru, možda ti i nećete. Znam, ali kak da odavde ni izađem? Osam tu, ne vidite. Ovdje? Jok, ne vidim. Ne vidiš, ono te. Trepte dvije žesti. I jes ti pametna Murija u GTA. Nešto. Si nas vidi? Ne vidim još. I tu bižan policajac. Vataju tamo. Jel da još trepte? Gotovo. Mali? Gotovo. Presal? Ali nemaš više gdje izaći. Morat ćeš ići po novi zentor. Ba, ne. Jumps? Nikom da niste rekli da smo opljačkali prodavnicu. Pa nismo opljačkali. Kako Jesmo. Eto, vidite, na dokaza. Jasno, nikom da niste rekli da smo opljačkali murijaki. Ne, murijaki. Sad ćemo ljudi da uzmemo Gran Turismo. Pored Zemporna mi uzimamo Gran Turismo. Jel' ovo Turismo? Doliš. Jel' ovaj? Ok. Turizmo, molim te, pozdravi gledalce. A vidite ovu brzinu? Pozdravio vas. To je to. Pa begaj, ko ti dade vozačku? Idu nazad. Uđu u Gran Turismo. Pa vidiš da vozim Gran Turismo i imam bolje auto od tebe, ti imaš auto iz 99. Iz 89. odmah kažem, iz 899. Tačnije iz 1899. Oj. Šta si uradio? Nisam ni. Samo to ga daraju u mozak. Ok, vidite da Turizmo mogu Brzi. Ja smo mi za glavu. A što je sad Murija juri? Zato što sam pio par ljudi. Nisam ih ni pipnuo. To je Franklin. Pa beži tamo ko ti dade vozačku. A ko vozi? Pa Turizmo. Volan. Ovdje izglavljuju se ratli ko te tu zaglavi, točkovi vam sreću dali. Što da sad? Rekao, točkovi vam sreću. Begaj. Brate. Pa daj, okej. Evo i voza.
Ajoj, šta uradi? Šta uradi sa policijskih kola? Gran Turismo brži od voza. Iskači. Nas piči voz. Spičio nas voz. Po 5 minuta. Prvo. Mi ljudi ne smijemo snimati preko 15. Vas izvine. Što minuta? Eto sad da se uživim u ulogu ovog vamo Francina. Ili Franklina. Ili Georgea McLeana. Ili Baba Dimbalasi. Ok, ljudi, ja ću da ovdje nekog nađem da se potučemo zato što neću da snimam po noći, pošto je lošija. Je li se fino vidi na kameri? Sve je crno. Ja gledam preko kamere šta ti radiš. Ok, ajde, udaraj me. Sam ga ubio? Ali da, jesu. Evo, će tjetu udarati. Dobar dan ti, kaperciću. Ljudi, ova ovdje teta se zove Panteličić. Persida. Jel te tuku? Jel se bi tebe ubio? Imaš pare. Kako pa? Evo Muri. Murio, učini troje i ubi me. Nemoj pucat, slata. Daj nešto. Jadni ljudi. Koga sam roknuo? Nekog policijaca. Nemaš tu. Ne znam, nego, eto, neko bezveze da ih uplašim. Headshot. Sad djeluje na helikopter. Skinuo sam si helikopter. Ja sam ljudi jednom bio skinuo šta s ovom puškom. Ja sam jednom s pištoljem skinuo. U stvari, pred snimanje je ovo, ja sam igrao GTA 5 i... Nemoj mrdat, vidi se na kameru. Šta? Tvoja ruka bila se vidjela na kameru, ali navesi. I, dakle, kao... bio sam pucao i Murija me jurila i kao, ja puknem u propeler i... Nije, pukao smo među oču. Hvala za golfića, fino auto. Nije Golf, on je ovo neki 94. Pa begaj ko ti dade vozačku. Pegaj s tom merđom. Bam. Eto. Može i to auto. Jeep, hvala. Fino. Brzo auto smo uzeli, nema šta. Brzina je X. A daj, brate! Ko ti dade vozačku? S ove udese su sve on kriv. Ok, bye. Ko ti dade volan? Gledaj ko dade ruke. Halo! Budalo, šta se zabio? Bam! Ti, Vaske, zašto ništa ne govoriš? Koncentrišem se na snimanje. Sad ću malo da ti probušim mozak. Ko me puca? Samo da ih prepanim. To je Jurijana zvijezdica. Može taksi, daj mi.
Garaža. Uzmi tu. Što da uzmiješ jedan pur? Aha. 10 minuta treba ti završiti. Ne veze. Idemo još jednom da opljačkamo tu malu prodavnicu. I ćemo to uraditi sa stilom Zemporna. Nemojte Zenturu sa pantom. A sa panta može ući u prodavnicu. Molim? Panta može ući u prodavnicu. Ali. Moj jedan prijatelj se zove Panto, pozdravljam ga u klipu. Tačnije nadimak mu je Panto. Zove se. Pantelija. Jovanović. Sada, gdje mi je? Moja miljena auto igrice. Jel ovo? Ne. Koje tražiš? P-A-N-T-O. Eto. Idemo sa puno stila. Nemoj mrdat. Fanta. Vidite kak je to ljud elegantan auto. Najmanji auto na svijetu. Ima njih. Pa koliki su? Milimetar. Od milimetar, hoću reći. Halo, brate, ko postavi tu banderu? Oj, možeš malo brže ići. Idemo tu skreći, ništa nisam. Puno stila sam se u parkiru i to jedva. Šta ja mogu raditi? Uzeti gori. Da. Benzin. Pa uzeo već. Da. Jesu. Idi probaj još. A neću. Radimo parkour. Sad, Lore, radimo. Pa spucate. Ne, tu sad. Koliko time? 12 minuta. Ok. Ćemo završiti. Sad čekaj malo. Nismo još jedno 19 minuta. Pam 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 parara, pam 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 parara, pam 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 parara, pam 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 parara, pa parararara, parararara. Ma ne pas. Dobar dan. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Subscribe se na kanal Boki Gameplay i sad i Gaming Roblox epizoda 1. I gospodine Police, recite pa.